na ikereka ria keri niguo tuthie na mbere na ukumenyithia mohoro maria tukuhaririria. Ambunge aria mari wathe ni magomanite mwena wa Mombatha guku makihoya thirikari gukorwo ikirora maundu mao hatari kumathutukania muno makiria guoka ni maundu ma utongoria. Makiaria mari kigomano-ini giki kiria gikuhinguritwo ni speaker wa bunge ya gibũrũri we Justin Muturi ni maugite angikorwo gativani ukorwo gagicenjio makorwo makirumbuyo na njira itigaine ari hamwe no horo wigi kuheo iturwa ngũrani cia utongoria. Lazima tukue involve ili tuweze kuuliza swali ya census, kwa sababu ukienda kusema mko na kiwete ndani hapa watu wengi wataficha. Watu wengine kama sisi tukiwa jamii ya pastoralists, kiwete ni akas ama laana. Huwezi kuja kusema uko na laana hapa. Lazima kuwe na framing of that questions so that iweze kucapture walemavu, ndio tujue data asili ya watu walemavu. Lakini kwa referendum kama itakuja hapo, sasa ndio sisi tutakuwa kama watu walemavu. Representation ya watu walemavu lazima tuipate kwa county assembly, kwa national assembly na labda kwa senate. Na kama kutakuwa na kutengeneza vyoo zingine, Wakenya wamesema punda imechoka, niko tayari reduce. Lakini kama kuna kutengeneza, tutengeneze ya watu walemavu. Kama ni prime minister itatengenezwa, deputy prime minister lazima akuwe mtu mlemavu. Tugethie ripoti negi ni ati aikari kuma mwena wa Watamu kaunti ya Kilifi ni marutite mukana wa gukorwo makirurugana angikorwo thirikari kuma thiini kana thirikari ya kaunti no ndigukorwo ikimatwarira ngari cia thima mwaki kuona makoretwo matari nacio. Makiaria marina matuko ya maige ni maugite ni makoretwo makigiika mahinda kwa mahinda riria kwagia na mitino ya mwaki kuona ati ni makoragwo makiurwo ni indo ciao ni amuguti koragwo na uteithio oro wothe wa ngari cia thima moto. Ohoro makiria reke twamukire kuma kuri mwandiki witu wa mohoro no Wanja wa Muru. Aikari a Watamu kaunti ya Kilifi mena maruru ni kuona ati matire na ngari ya thima mwaki kaunti ino ona thengia wa gukorwo magikia mateta. Itura riri ni rimwe ria matura maria maingi maria magucagiriria agendi guku bururi-ini, no undu uria uramacokia na thi ni ati gutire ngari o yothe ya thima mwaki, undu uria uramacungiriria gutara hathara nene na atari aya gukorwo makiaga mwihoko nao. Hatari ambayo iliyopo ni kwamba wale watalii pia wanapoteza imani na kuinvest hapa Watamu, kwa sababu sahi utalii nyingi ni za kitalii na zimejengwa na makuti. Hata kukaa pale ndani wengine wanaogopa. Aikari aya mogete ati nimekugoma ni kuona ati maratara hathara hindi ciothe kwagia na mwaki ona amwe gutigwo na nguraro. Tunapoteza watoto, tunapoteza mali ni nyingi inapotea kuhusu moto. Maana faiki kosa kuja kutoka Malindi unaambiwa iko Kilifi, na Kilifi na hapa ni hatua. Hata ikifika hapa moto umemaliza kila kitu. Ihoya rĩa kuri thirikari nene na thirikari ya kaunti ni makorwo makihiuhia mibango ya kugura ngari ya thima mwaki matano ya mathige na kuumira bara makietia kihoto kiao. Hatuwezi saidika, then itabidi tuende barabarani na mabango tupiga kelele tukisema haki yetu. Maana naona hiyo ndio njia pekee yake ambayo inaweza tusaidia hapa Watamu. Ngiribotera Gikuyu TV, Jeta Wanja wa Muru. Tugethie ripoti negi ni ati mecii 15,000 kuma mwena wa Solai Subukia kaunti ya Nakuru ni megukorwo makigunekana uteithio wa macini cia gucunga mai na gukorwo kana cikiuraga tugunyo turia tukorwo tukigumira andu kumana na mai ma giko iria ihianitwo ni thirikari kana ni andu a wendi mwega kuma bururi-ini wa Amerika. Makiaria na marina gikeno kiingi aikari a miciino ni maugite undu uyu ni ukumateithiria gukorwo magithemana na mirimu iria irehagwo ni mai ma giko kuona ati kwa ihinda ni makoretwo makigiana nayo. Mbeleni tumekuwa na shida nyingi ya magonjwa. Watoto huwa wanarudi nyumbani kulingana na ile maji wanakunywa ni machafu. Lakini sasa Mungu ametuwezesha, tumepata filter hii. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu tutakunywa maji safi. Hizi water filters zitaweza kusaidia pakubwa wananchi wetu, ndio sasa waweze kunywa maji safi, kutumia maji safi, na tutaondoa gharama kubwa sana ya matibabu, na hiyo gharama itaenda kwa mambo ya kiuchumi. Tugethie na mbere ni ati makiria ma meci 2,500 thiini wa kaunti ya Narok ni mekugunekana mubango wa thirikari iyo ya kumarehera mai hatari na marihi. Akiaria gavana wa kaunti ino niwe Samuel Ole Ntunai ni augite ati undu uyu ni guteithiriria aikari a mwena ucio ukorwo mari na mai matheru ma kuhuthira. As we speak, we already have 104 million ya ku connect 2,500 households. Even as we speak,
Hiyo contractor ako na barua? They are working. Aikari makiria ma ngiri ithatu aria maturite gicunjini kia mugunda uria wigitwo keheri-ini ni undu wa ruhonge rwa mititu wa kirima kia Ngong ni mahoete thirikari kumahe title deeds. Ohoro uyu makiria reke twamukire kuma kuri mwandiki witu wa mohoro nwe Wahu wa Kamau. Kuringana na aikari a maugite ati makoretwo magikara mutito-ini uyu gwa kahinda karaya. Gukiri o uguo aikari a kugerera mumbunge wao George Sonkuya ni mambikite ihoya kuri mbunge ya gibururi undu rucungiriire ruhonge rwa maria maturigiceirie hamwe na kamiti iria ramataga mititu gwikinya mwena ucio niguo gutuithania ngucanio eno. Nake abitha uria ramataga ruhonge rwa mititu mwena ucio ni uritie kamiti eno kurumirira mitaratara iria yagiriire niguo gucaria kihonia gia thina uyu. Tunazidi kuomba kwa hii wakati watupatie title D. We will be recommending to the National Assembly for the degazettement of this land. And also bearing in mind that this is an ancestral land. Riu ikari a mari na mwihoko ati thirikari ni gukorwo ikirumbuia mateta mao na njira ya kumahe title cia mugunda uyu niguo makorwo magithie na mbere na muturire wao. Ngiribotera mohoro ma Gikuyu TV nie njitagwo Wahu wa Kamau. Na riboti ya mwandiki witu wa mohoro Wahu wa Kamau niwe gutuhe kanya kwamba gwikiri oro hanini mwena ule wa studio ndirakiona Nyarari wekenete wa Mbui wa Gakibe nake akihaririirie niguo gutigira ati ni akwa gitumenyithia mohoro megie wonjoria wa kahinda gaka.